uthi ususe lesandla but wena wente njani ubambele kimngani uthi ke uNkulunkulu yemadoda kodwa uyangikhombisa nawe bambelele nami ngiyawubambela njengoba nakubantu abasha ubambelele kimngani ngale ndlela njengoba nakuphila ngathi awukufa buhlungane yakufa ubambelela ke lo yini ubambela kuthi kuphila nento lekufisa buhlungu ungathi awubufa kanti uyabufa manje ngeke uthando lalo lomthandzako ubambelela kusho ukuthi uphila ngathi akubuhlungu kanti ubuhlungu. Love has a tendency to sacrifice. And the sacrifice is never measured. Every day. Every day, I renew my covenant with you. Bese sikal Bible luthando ke alufuni lokubi luyakwenye ngabambelela kulo loluthando uNkulunkulu ngeluthando lo luthando lembambe uNkulunkulu ngalo lukhwiphite amanyala ongabe bantu bakhona yini uyabona ngithi kuma ngalila ngekho wena ungabothandazela ukuthi ngingababoni bantu labasha futhi ungabothandazela ungabongishayela ukuthi ngimbude kusise ngukuphi futhi ungabongibuda le ukuthi nginabani wena ubothandazela into yinye uthandazele ukuthi ngibe faithful to God ngoba if I can be faithful to God it's nothing to be faithful to you nisebona ngithi wena nje uyitask yakho lona uthi akabe faithful kubani wena nje ubothandazela ukuthi ngimthande kangakanani uNkulunkulu ngoba ngamthanza. Hey, with this Bible, the things of this world, the message by down. Tiba bulong, ati Paula kanzike na kulokwa kuyizuzo ke ngenxa yokukhulu bekumathi nekumthanza ngase ngushayindi angiphenze ngibinzi. Nalithi iBhayibheli ngoba ubambeleke ngeluthando ngakule lisho ukuthi abengicakwe bhuti nakuthiwa kuyawubonga emathawe ekhaya akusho bona labashaya abantu bakho lichawe lasezulwini ngumuntu lobambelela kuJesu ngeluthando no matter what kunjani yakithi uke kwenteke kube khona kuthiwa emshadweni kuthiwa ngama-tips ungabiziwa ngokuthi azibosubekisela komshadweni kuyekuthiwa ngama-tips nakwenteka ninga-understandani nalolo hlala naye akusho ukuthi ikhwarele kuthiwa is a thief kuke kwenteke kube ne-thief singaboni ngasolinye nalo ekunene ngithi nangihamba ungathi nengibekisa ngibambela kwesana ngithi nangihamba bese kuthi no ake sengimfrustrate nyalo ngithi utokwenta lento no matter what angithi ngiyihlobo ngirongile vele ngoba ngimihlobo angithi vele nasesekufika kuma-crossroads kumele akulalele ngoba ngimi ini bese sengizina ungaziwa kuda kwezozana oliwa kuda ungabeziwa kuda manje bosubeke kanti usikide kanti ngithi nasemfuna ngicaba ngabo ukuthi ngithi lapha ke Nkosi namhla udakwenda ngoba ngimi ini ake sengizike ngiyahamba ngiyamtshela uthi ngithi na usendleleni athi uNkulunkulu bese uthi Sathane awufuthi le Bible liyasho ukuthi ngwenhloko kusho ukuthi ngidavele nje ngitshela ukuthi njengenhloko vele sibhekane naKhosi futhi ku-justifiable ne-Bible udabo bese ngithi nami sengiyahamba ngiyakhola athi uNkulunkulu check the motive no le Bible le verse likhona futhi ungafika umkhothele but what is the motive of saying this you are being bullied no phela kukhona kuthatha iBhayibheli utwist u-achieve your own purpose uthi ngani kubhaliwe athi uNkulunkulu lalela mina ngisihamba uyele ufike uwithdrawe bona lokho ukuthi uyinhloko evele imimoya ngithi ngisengamtshela no I never told you I never tell you ukuthi ngiyinhloko mhlanga ngathi ngiyinhloko ngiyabe sengihlubuke ungamani ukudebate la inhloko ngithi ngiyeva mose ukudebate ukuthi naso uthi usuyahamba uyakwenda athi uNkulunkulu man kodwa uthi lapha ndawuphuma la ngokuyinhloko bese sokuphinda athi uNkulunkulu anginankinga naloko ukuthi uyinhloko nginenkinga nale motive. The motive is not clean.
Le decision noyithatha konamhla is not constructive, it's destructive. Ngoba besuke uNkulunkulu, let me give you a choice. Uyafuna ukubambelela kimi ngeluthando, noma ufuna ukubambelela kule motive ngebitterness. Nisekhona, uyafuna ukubambelela kimi ngani? Noma ufuna ukubambelela kule situation ngebitter bese ngizingozi. Ngiyacela mina ngamane ngibambelele kuwe manje athamba kuwithrow ukuthi akwentiko lokwalo. Nisekhona, hamba ke ukuthi akwentiwe kuphi? Bese ngithi kasikwende lokwakho. Uyabona ngithi temine ubambelela kwenta into uphila nesimo lesibuhlungu ukhala nyembeti uphile naso ngoba ubambelela kuJesu kusho ukuphila naso until ke yena ngekuthanda kwakashintshe. Angathi ufaceni kodwa ngithi temine kune reward. Na next week ngiyakulukhuluma ngale ncwadi le. It's a powerful book for this year. Ngoba ubambelele kimi ngemthando yalo mthando uthandaza uthi uNkulunkulu utawendana waphenze wentana ngokuvela njengoba nawo ubambelele kimi na kulokubambelela kwakho ngemthando chu ngitamephula ngasengadalweni ngiyakuthanda lo ake ngibekisele uma ngake ngentame kushintsha nawe ngake mamba nawe ngentame kumshintsha ngingahluleka. I can't change emzala but God can change you. You can't change me, now I can't change you, but God can change you. Yabona na ufuna kubona uNkulunkulu akushintshela your worst enemy, bambelela kuye ngesandla. Nisekhona, you choose ukuthi ufuna ukubambelela kule simo noma ufuna ukubambelela. Uthi uNkulunkulu na unabambelela kimi because of love. Ubambelele kimi in spite. Uthi mina ngidamenda njani? Ngitamephula. Mina ke ngiyafela ukuthi kodwa what ails you? Yini inkinga yakho uthi wena nako Nkosi? Athi I destroy it. Akuphinde sinako nokunye athi I did. Akuphinde sinako nokunye I did. Uthi ngibekethe solo ngoba ukuthi usebambelele indimi ngelusana. Uthi wena ngingabambela athi ke show me lo lokuhlupha ke now I can. Bantu babala kunendlela lelula yokuphila a successful life. Uphile mbamba abathethi into wadikho. Don't focus on those things. Focus on God. Love God. Mthandele ukuthi ungafa. Mthandele ukuthi ungamane ufe lapita kufa. Uthi ke uNkulunkulu then I will look for everything that troubles you. Bese ngiyakurescue ishamletho le. Ukhona lofuna ukubona uNkulunkulu amrescue. Uyathi nami ngiyafuna ukubona. Usho mbamba. Usho mbamba. Ngifuna nje uma uNkulunkulu angake athi awungikhombise la ubambele khona ngemthando. Ungamkhombisa. Ufuna take a stock and inventory of your life. Ake ubuke nje uvule wardrobe ye experience yakho naNkulunkulu. Bese uyabona lapha ngibambelelanga. No, lapha kwavuka ibitterness. No, lapha kwavuka ijealousy. Lapha kwavuka spirit of competition. Lapha uthi uNkulunkulu bambelela kimi ngelo madoda. Ngani? Ngasengiwena njani? Number 3. Uthi ke khona ke ngase ngikunika wona. Ngilele ngifuna ukuthi sikuboneke la ekhaya. Awukusho ukuthi yini kona? Ngimbeke endzaweni lephakeme. Ngaseke njani? Ngimbeke endzaweni lephakeme. Never kuwekho babesithole ukuthi you will deal with anything that is an obstacle in your way. Wena bambela nje kuye ngethando. Uthi utase uyakuba ukuthi bowuhletiphi athi labahleti kanjena laba bambela kimi kanje abagcini kanje. Buya mntoko news. Nisekhona buya mntoko njani? Buya mntoko njani? Buya mntoko njani? Athi akuhlale kuhlala. Niyabona la hlethi khona babesithole. Abehleli lapha kule situlo leso nyalo sokuhleli ekhapeti. It's a higher place, but uthi uNkulunkulu lokho awutenteli, you don't force it. Wena ubambela kuye ngelu abese udila with your problems in life. Abese sokuthi ke manje bese sokuthi yenyuka bese ngikupromote ngikubeke endaweni lenjani. Ngilapha ke la sikhona uNkulunkulu nawe wabambela kimi ngingalideka itafule embiwethi thatha uhlethi kubo. Abantu babona endini. We are called to love. For God is bathi ke sekunalenye reward wena uhlele ekhambeni bathi unalenye reward sesunathanda bathi unalenye reward ngabona lento usho ukuthi lapha akusi comfortable kunalapha sofuna kusukuma kukhona lokunyela bathi kuyenteka na ubambelele ngimvikele ngoba alati lebito la
awubuke simela sesilahlelwa ngana nangabe singafuni ukubambela uNkulunkulu ningambaleli lathi uNkulunkulu yakwena usithi wabambelela kimi ngento njani ngiyakuphula wabambelela kimi ngento njani ngikuthathe ngikubeke endaweni enjani lalela indzawo lephakeme ina higher challenges ngabe niheva uyabona when God promotes you he protects you. Sure. What's uncle challenge? When God he pro. When he my God will never take you to a place where his grace won't keep you. There is no room here. You have no room here. Because the God who promoted me into this marriage will keep me in the marriage. We are going to promote. We are going to get form 1, form 1, form 2, form 2, form 3, form 3, form 4. Look, so form 4. Believe God, he cannot promote you into a class like that his grace won't keep you and sustain you. Mbamba we're going to go na besabadeka nimonelo wenda njenge uNkulunkulu uthi nasathi ngikubekela hamba njengoba bosufuna kwami hamba njengoba bosufuna niyabo uthi ke uNkulunkulu angabambelela sitho abese ke uNkulunkulu uyamrescue abese ke uNkulunkulu uyampromote athi nasefika ke njengoba bendile story asahleli kule red carpet bese sawuthe manje amangifixile ngifikswe yini la sengayi ngimshilo uNkulunkulu labe ngibambelele kuye sengibe ngibambelele kufuna utiqinise la ufuna utente njani bese uthi ke uNkulunkulu ke no phela nasufike lapho ngitawenta njani mina ndawenta njani mina na ufikiswe ngimi utawufikelwa ngimi na ufikiswe ngamandla akho utawufikelwa ngamandla akho. Ukhona isimo lobhekene naso awathi nawe wangena kanjani kodwa uyabelieve lokuthi ukhona uyathi lo uNkulunkulu lo uthi nangakubuyisele tangi no ubambelele uNkulunkulu ngikhomba lo mnye make sisenze umzukuthelele enyuveni ashumela namakefeta ebabani abe ngashumayeli mina empeleni ngangihlalele nje ngithi ngilele ukuthi uNkulunkulu hamba ufike ubatshele ngomthele ukuthi kunemuntu lotakufa lo muntu lotakufa uyakholwa seriously kuyezulwini mane unechuma la enhloko le chuma lela enhloko seyimente wahamba wayenyangeni wathi nafika lenyangeni unemithi phansi embedze wakhe bazalwane bonke ubafihlele lo muthi kuthiwa imbosiso uyanatha ukuthi ubone le chuma ihope yakhe ikule chuma hamba umtshele ukuthi akabuye abambelele kimi uma akabuye abambelele kimi I'll destroy le chuma uyashumela ke makehletha sisenza ukutheni yabo mama ngiyasukuma ke ngithatha imali ngithi uNkulunkulu kunemuntu lonje nakhona kakasukuma uyasukuma ke lo mama nasukuma siyaphuma namakehletha siyala ngaphandle nasifika la ngaphandle ikhuluma naye uthi uNkulunkulu kunje uthi njengoba usho nje mfundisi ngithi ke uma ke bamba ngala nami ngibamba ngala nasibamba sithi kwathi ngathi la that was the end of the tube ngisekhona mos because ubambelele I will rescue and then promote you and then ukona thingo lo cabanga ukuthi ngeke tilungu ngakaphathi na my God ake ngikhulume eqiniso lalela uyathi ukuthi uNkulunkulu uthi uNkulunkulu baba nasimkhonto ufuna ngifike lapho khona ngathi ukuthi my success I depend ngani angisangiva ke yana uthi uNkulunkulu ungathakhela isithombe lesibatiwe namfanekiso wakhe lo sezulwini phezulu nasemhlabeni wakhe ufuna uNkulunkulu umkhonto ubambelele kuye wenthi ngathi there is nothing ubonge nakusupporta kodwa ukuphila ngathi akekho ungaka
ukuphila ngathi imali ude noma wathi usunayo ukuphila ngathi profession ude noma wathi usunayo ngathi sibona abantu la whose profession is an idol to them lokuthi uyasebenza athi lonyaka ngidaba nemali ngoba ngiyasebenza uthi uNkulunkulu ake ubambelele kimi ukhohlwe nale certificate awubambelele kimi ukhohlwe Jesus ukukhohlwa ukhohlwa nale salary ngoba makusurprise nangale salary ukuthi ubambelele kubani manje uthi mina I will no rest uzothi I'll show you a way around. There is a way around the problem and there is promotion and there is protection. Yini singathanda ake sibale manje standard uNkulunkulu wezulu akaqale nani lomnyaka ahambe nani lomnyaka akayikhombise ubuhle bakhe akanirestuishe akanipromote akaniprotecte akanisustain akavula iminyango labo evalekile akanibusise nibusise ngendlela engakake nibusise ngayo because you love him enough to throw away that thing in Jesus mighty name amen.